الأرض المغاربها وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى روحه صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anna babu ma yunha 'anil halaqi 'indal musibati. Babu ma utawi iki kubab nerangaken barang yunha kang den cegah apa ma den cegah 'anil halaqi saking nyukur utawa saking gundul. Kapan? 'Indal musibati nalikane kena musibah. Waja'a sakit sapa Abu Musa yaiku Abu Musa Al-Asy'ari waja'an kelawan sakit temenan. Waja'a sakit sapa Abu Musa Sayyidina Abu Musa waja'an kelawan sakit temenan. Faghusya mongko semaput kelenger sapa alaihi Abu Musa. Wa ra'suhu hale utawi sirai Abu Musa iku fi hijri imra'atin tetep ing dalem pangkuane sinten niku wong wadon min ahlihi saking ahline min ahlihi saking keluargane Abu Musa. Wa ra'suhu utawi sirani Abu Musa iku fi hijri imra'atin tetep ing dalem pangkuane wong wadon min ahlihi saking keluargane Abu Musa. Falam yastati mongko ora kuwasa beda riwayat lain beda fasahat imra'atun min ahlihi. Fasahat neng riwayat lain nika fasahat mongko jerit-jerit sapa imra'atun min ahlihi sinika fi hijri imra'atin min ahlihi tetap atamba fasahat imra'atun min ahlihi. Nah, lebih klop deki keterangan nah nika lebih pas nerangakina mun beda fasahat imra'atun min ahlihi artine fasahat mongko jerit-jerit sapa imra'atun wong wadon min ahlihi saking keluargane Sayyidina Abu Musa. Falam yastati mongko ora kuwasa sapa si Sayyidina Abu Musa ayyuradda yen to nolak sapa Abu Musa alaiha ing atase imro'ah syai'an ing suwi-wiji. Ndak iso berbuat banyak, ndak iso berbuat apa-apa Sayyidina Abu Musa krana pancen penyakitnya kelenger, loro nemen sampai kelenger. Sedangkan Sayyidina Abu Musa niku sirai dipangku kali salah sijine keluargane utawa bojone, keluarga wedoke utawa bojone, garwane. Falamma faqa mongko semangsane siuman waras teko napa? Kelengere niku wau qala mongko napa niku siuman bener anuna kelenger bene siuman eleng niki lho engak boleh mare kelenger nika tawa waras. Falamma faqa mongko semangsane waras siuman sapa si Abu Musa qala mongko dawuh sapa Abu Musa
Ana bariun mimman bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana utawi ingsun iku bariun wong kang bebas, wong kang lebaran. Bebas minhu napa mimman saking wong bari'a kang bebas kang lebaran yang tak bertanggung jawab minhu saking eman sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat temene Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku bariun lebaran, bebas, angkat tangan, ndak bertanggung jawab. Pertama, minas saliqati saking wong wadon kang banteraken swara ing dalem nangis. Yani indal musibah. Bariun iku lebaran sapa Kanjeng Nabi minas saliqati siji saking wong wadon kang banteraken suarane ing dalem nangis nalikane kena musibah. Karena niki babi indal musibah. Nomor loro wal haliqati lan wong wadon kang napa niku nyukur rambuté nilikane kena musibah. Gundul. Iki sing mayunha anil halaq. Wal haliqati lan wong wadon kang nyukur rambuté nalikane kena musibah. Sing nomor telu wasyaqati lan wong wadon kang nyuwek-nyuwek napa niku pakaiane nalikane kena musibah. Wasyaqati lan wong wadon kang nyuwek-nyuwek pakaiane nalikane kena musibah. Bab ini menjelaskan tentang larangan-larangan ketika tertimpa musibah. Karena musibah yang besar bukan musibahnya yang terjadi, ada yang lebih besar daripada musibah yang terjadi, yaitu kehilangan pahala daripada musibah. Kepatihan neka musibah. Tapi mau tak sabar elang ngegenceran dari musibah neka aneka musibahnya lebih rajah tinimbang musibahnya yang terjadi. Kita burung kulit sampean pun terjadi. Nerema tak nerema, aku hulu tak aku hulu, aku jeng tak aku jeng, ya musibah kita tetap tak berubah pancet. Alangkah baiknya akan kui orang yang tertimpa musibah pebenya istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya sebelum kita bahas nikah, untuk menghadapi kehidupan di atas dunia nikah kita harus balance, stabil. Ketika mendapatkan anugerah kenikmatan kita berbahagia, tapi jangan terlalu, karena kita akan berpisah daripada kenikmatan yang kita miliki, apapun bentuknya kenikmatan tersebut. Sehingga ketika kita kehilangan kenikmatan, kehilangan sesuatu yang berharga, maka ketika kita kehilangan, sedih pun tidak terlalu sedih. Kenapa? Karena kulit sampean pon oning memposisikan sesuatu neka cek terlalu, karena mesti apa Pak? Cinta ada anak, cinta ada keluarga, cinta ada bini, cinta ada nah apa masih wallah selain Gusti Allah. Maka taruhlah sesuatu biasa-biasa, sedengan. Nah, ketika kita mendapatkan musibah, maka kita menghadapinya juga biasa. Kenapa? Karena kita sudah merasa bahwa kita akan berpisah dari mereka. Tak bisa hindari dari rumah. Cinta keluarga, cinta keluarga istri, cinta suami, cinta anak, cinta nikah, cinta ini biasa baik.
Karena pada akhirnya kita akan berpisah pasti ini kan. Innal habibah anil ahbabi mukhtalasu la yamna'ul mauta bawwabun wala harasu kaifa yafrahu bid dunya waladzatiha ya man yu'addu alaihi al-lafdhu wan nafasu. Al-Habib Abdullah Haddad ning kitab Syarhul Aini beliau mengatakan, sehebat apapun cintamu, sekuat apapun kamu mempertahankan keadaan dengan kenikmatan, dengan sesuatu yang kamu miliki, pasti kamu akan tercuri, pasti bakal berdesengi coah. Saya sengi coah. Israel, malaikat si tukang mati. La yamna'ul mauta bawwabun wala harasu. Cinta jabatan, cinta kedudukan, pasti akan ada yang mencuri daripada kedudukan tersebut. Tak bekal kekal abadi, tak mungkin. Maka ketika mendapatkan kenikmatan berupa kendaraan, jabatan, mas-masan, keluarga yang kita cintai, setuju menika peparing dari Gusti Allah, engki silakan bahagia tapi jangan terlalu. Maka apa? Kebeteraki setiap sesuatu yang kita ketika ada kita mencintai terlalu, maka ketahuilah, maka ketika kita kehilangan mereka, maka itu rasanya akan lebih pahit dan akan lebih menyedihkan. Kullama indal wujudi ashha wa aladza kana indal faqdi adha wa amarra. Al-Ghazali beliau mengatakan, setiap sesuatu yang ketika masih ada, yang masih kita miliki, aladza ashha wa aladza, lebih kita cintai, lebih kita menikmati daripada segala-galanya, ketahuilah kana indal faqdi adha wa amar, maka ketahuilah ketika kita berpisah dari mereka, kehilangan mereka, ada jabatan nah, ada dunya nah, ada keluarga nah, umpamana adha wa amar, maka sangat-sangat menyedihkan, sangat menyakitkan. Monoreng se soki biasa ngakan nasi jagung, masalah soki tak terkerjet biasa. Arokaan ares sih biasa masalah soki. Coba jelek bro. Lo ketika tandi PC abeli ke ares pole sampean rokon, i biasa, tak melas. Biasa nunggu PC jutaan, puluhan juta. Kengsa biasa. Ketika tandi PC kita melas biasa, jelek biasa. Nih congo orang sandi jabatan kemudian terlalu dak jabatan nah, kawal ya dak budi, wah super ketat. Tingkon lengser nyalon boleh tak deti, sangat menyedihkan. Ngisi bensin, ngisi tibi, bu sopu, toron dari motor, ngisi tibi, amaskeran tenger, kulit cek nih mantan wakil bupati ngisi bensin tibi nih, serah. Todus pak, malo ka orang, cek biasanya kawal, morotek kawal. Teti orang sesoki keng aroma sebiasa, jerogen, tapi rasanya nggak goli, soki rasanya nggak reng tandi, reng miskin. Ketika neka terjadi karena ada dunia neka terus menerus sobung, dunia neka tak terus menerus pak. Makanya malam kulo nela ngaji dari salah situ ngekiai. Dunia neka ibarat enggak aing. Dunia neka ibarat enggak aing. Kama in anzalna. Dunia neka enggak aing. Aing ini kesifat tah pertama yataghayyar. Aing ini kesifat berubah. Tak netep sifat aing ini. Dunia ada sih netep. Sehat terus tak sakit tak mungkin. Jajak terus tak apes tak mungkin. Oh dia terus tak mati tak mungkin. Yataghayyar pas teh auba ngodok terus. Cansera. Sekejap kila tadi layar sentuh Android sebab kopi ngeletengel tak eding mau tak tuli tak toleh. Engki pasti nih bonan ya tagayyar sifat aing nika. Abau be aing nika. Tak netep sifat tah. Bisa berubah warnanya, bisa berubah rasanya,
merah jadi merah, beri sumbo biru jadi biru, rasa lagi lain, beri teh jadi teh, beri kopi jadi kopi, beri jai jadi jai. Ya tagayyar, berubah. Ghairu daim, tak langgeng seterusnya. Apa es dunia nih kan? Ki ad-dunya wa ma fiha ban sesena. Dunia nih kan ki mencakup anak, mencakup bini, mencakup kedudukan, jabatan, kekayaan. Ada dunia. Ada berubah kapi ini kata mungkin tak berubah. Cek sampean kira tak berubah, sobung tak berubah. Bini terus cinta terus tak kira, tetap berubah. Laki senang terus tetap berubah. Alma ad-dunya kalma, dunya nikah enga aing yataghayyar ghairu daim. Berubah tak tetap. Kedua, aing tak mesti manfaat. Beda dunya ni sama darat. Ebri soki sombong. Ebri anak sombong. Polan terpenter anak. Aing kisi nikah beda si manfaat, yenom manfaat. Tapi keluar dari keme, najis, ya najis. Sifatnya berubah. Ghairu daim, bentak mesti beri manfaat. Ojen, kebutuh. Ojen melolo, banjir pak. Orang sebut neng se ebe sabe, butuh aing senamen. Tore ojen terus, tak ngambang bi. Di padi nabi apa nyaman saya kene nyaman padi kene je bija panjang mon parlo orang ngelendengi ya sobung mangkana saya patah dunya nih kah ia tagayyar berubah sabiasa baila saya tandi mungkin bisa berubah dari reng soki saya soki mungkin bisa berubah bisa tandi berapa orang soki tapi mungkin tandi berapa orang tandi si soki ia tagayyar berubah mangkana depi dunya biasa. Maka ketika aku menjenengan oleh kenikmatan silahkan berbahagia tapi jangan terlalu sehingga munapesa dari kenikmatan kelak tak stres pak, tak stres. Bu melarat nih kah, melarat yang anak sakit bingung kok, engki keluarga sakit nih bingung. Nah makanya nikah ketika Sayyidina Abi Musa andi sakit kening penyakit sarah sedangkan serana kak dinto erebah bi rajine Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari kemudian sayang rajine kak dinto sohat imra'atuhu fasohat imra'atun min ahlihi aring cereng ngetok bina jeung kelenger atuat acereng kelenger atuat acereng napa neka saya koca napa nyamana orang bini saring cereng beda telo orang si Kanjeng Nabi berlepas diri dari orang penikah. Artinya Kanjeng Nabi tak bertanggung jawab, tak bekal oleh pertolongan dari Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, as-saliqah, al-haliqah. Ketiga, asyaqah. Sepertama, as-saliqah. Orang orang bini se mesantak suarana ketika capok musibah. Al-haliqah ya ini as-saihah bisautin syadidah. Aswara santak. Muna suara biasa nangis biasa. Merasa kehilangan. Ini biasa wajar orang nangis karena merasa kehilangan. Jadi kalau kehilangan umur ya saya seneng. Tahun baruan. Tak nangis. Ya raya aki bi kembang api, bi mercon, cek gendengongku. Suaranya tak santak aki, ini kenyaman as-saliqah atau as-saihah. Larang bi agama nika. Ben Kanjeng Nabi kuaku tak bekal bertanggung jawab di orang ngak nikah. Artinya tak bertanggung jawab napa? Orang bini sing ngak nikah sepasteh oleh napa nyamana belesan oleh daripada seksaan dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi berlepas diri.
Ana pemain larang soliqah, yakni ar-rafi'ah sautaha fil musibah. Orang se mesantak suara nika. Karena sedaja nikah adalah min umurin jahiliyatin. Karena nikah termasuk perbuatan orang jahiliyah. Kepatian, keelangan, alung-gelung nikah. Nah, maka datang syariat agama, datang syariat Islam, esoro iktisad. Esoro sedengan oleh kebahagiaan, ya bunga silahkan cek tapi cek terlalu bunga, takut mon keelangan sampean sosa, terlalu sosa. Oleh kesosaan, ya biasa, apa? Karena lebih biasa, gelak sedengan ponan ketika oleh kebahagiaan, ini kan nyaman iktisad. Ini kayak perintah bi agama masalah iktisad nikah. Jadi mon sosa, ya cek terlalu sosa, mon bunga cek terlalu bunga. Datang syariat agama, datang perintah dari ajunan Allah Subhanahu wa taala, napa? Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Berbahagialah orang-orang yang sabar, yang manakala mereka tertimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aba rindin Gusti Allah ben aba li ka Gusti, mereka akan mendapatkan anugerah, akan mendapatkan rahmat kasih sayang daripada Allah, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak oleh aring cereng ngalung-gelung nika. Nyak benyan anak mamak reng bine, ya kan reng bine nyak benyan se ngak nik nika. Orang laki bede nangis keng jarang, nangis se salikane soihah nih soihun nika jarang. Se rata-rata se terjadi kireng bine. Nomor 2 wal haliqah, orang bine se nyukur obun agundul ketika capok musibah. Bak jamba obun, cok taja obun, nutwaki jaaban nih kan apa? Sosa, bingung. Lati tahliku sya'raha. Gundul nutuaki anu musibah zaman jahiliyah senikah. Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan, ketika aku masih kecil, aku menjumpai daripada satu golongan, ketika mereka ditimpa musibah, kami tidak bisa membedakan mana sahibul ibtila atau sahibul musibah dan mana orang-orang yang datang kepada orang yang tertimpa musibah. Ketika engkau beda kenotot orang capok musibah te temu mula beda orang mati, aneka te temu artinya orang senyelabat ben orang saya kening musibah ni kepada nangis pada nangis sosa pada sosana. Bareng engkau lah sebareng engkau lah semua raja, engkau nototen, engkau lah dewasa berubah. Molanan kemasih capok musibah, kemasih te capok musibah. Pas pak kuat setia pak. Cek Imam Hasan Al Basri, zaman Imam Hasan Basri. Cek mon mungkin kelengki kelenon, saya bucek yang masih kedeng musibah ya kak ngakak mon setete temu. Artinya sosa ini ke oleh, tapi cek terlalu sosa. Sedih silahkan, tapi cek berlarut-larut sedih nah. Ya mau tidak mau, konsekuensi kehidupan di atas dunia harus ada perpisahan. Tak mungkin apolong seterusah, tak mungkin agandeng seterusah. Gimana terlancang ngomor. Yang takut iya dia ampo bori wah pengaji na. Takut ke ngapamitan, deng kiranya mereng tak tahu. Sampian kada kita ore kulo dibudi sakarep. Otapa kulo dibudi sampean kada ki ngereng. Nah repot. Enten mak bola sampean tepaan, wah ruwet. Bola, mau aja lah ruwet, ialah tulis lebih bismillah kata tantore berangkat pun, keng cekak cekan. Tak kau ngerti sampean. Aja terus menjuru sedok keterangan deh. Beri morobah bawa laku umpama. Iya beri wah pamitan berarti. Adiah palang. Masyaallah. Khair mantan lancang ngomor kapi insyaallah. Lancang ngomor nampai tak ada ke Allah Subhanahu wa taala.
Nah, maka wajib bagi kita, fahaqqun ala kulli muslimin mu'minin alima sur'atal fana, maka kita wajib mengetahui sebagai umat Islam bahwa kehidupan di atas dunia cepat sekali sirnanya. Sur'atil fana, cepat nih berubah cepat. Cek baca apa kok ngetelak saya pula lagi sehat setelah penca kejemringis tok. Cek macam mako mahlul kiambit mabit ke Saipul. Mahlul kiambit mabit umpama na bocok api. Langsung tojuk Saipul, sila tak kuat mancing Saipul. Berubah kapi cepat berubah. Kanjan Maji Busro ada kapi lah Pak. Tamat wis. Kapi tak ada Kanjan Maji Busro. Karo Maji Busro tok serah. Kira-kira nyaman di Maji aja. Perlu minta resep. Kanjan tak ada kapi Maji. Mati kapi Kanjan Maji. Setiap akan cabi bu lembuan Maji aja. Kanjan madrasah nyara-nyara kapi Kanjan Maji. Mon lainnya sobung pon. Iki karena rilek wah Maji. Muhlis kayak biasa ngaji muhlis tak congok ku bener sompok ke muhlis je kailangan sepeda motor kembung muhlis lis Pak Guru muhlis nih kalau Ustadz muhlis kailangan sepeda motor jombon can kailangan sepeda lagi nih kayak itu musuh kailangan kembung muhlis je saking diri hebat tah ngetelak muhlis semua sosanya kok kata kepatian bini nawa aja kok beda sosana ki kengki akelak masih dia muhlis ya Allah. Istimewa muhlis termasuk kehilangan sepeda dari kembung me agelak kakile dijek sepeda bak coba nya me endek kok maling je endek can pon bak coba cek turun adu kok la ilaha illallah la ilaha illallah maka hak harus bagi kita ala kulli muslimin mukmin ayya'lama sur'atal fana bahwa kalau manjenengan harus ngaoneng cepat sirna natunya nikah cepat berubah natunya nikah Masya Allah wa syakir rahil ila daril baqa engki mau tidak mau tetap berangkat de tempat si abadi al baqa dekat ajunan Allah Subhanahu wa taala sing kemun sengak nikah mon laku leban manjenengan nikah mengetahui dan menghadapi stabil ning kehidupan atas dunia maka oleh kenikmatan ia bahagia tapi aromasa tuh apa sih tak apa oleh kesosaan ia dak baca tunya kenang kesosaan kenang kepatian long molong sampai lempak ke beburu oreng ngobu 2 tahun enten tak bentak orang kula tibi ngobu 2 tahun pas raki dari yang dirubuh gemet bi orang ada bi pesape na tade Pak 2 tahun ini dah baca jeri lah dari rumah berarti pangeran abri rezeki ngobu aki orang jeri udah mah boleh ini pun nikah ponan kula ribarin pun narangaki Al Habib Abdul Haddad Adabu dari madhabun Al Habib Al Haddad man arafa dunya bihaqiqatiha siapa orang sing ngaonengin dunya kelebihan hakikat dunya nikah ya'lamu annaha bila syakkin wala miryatin wala syakkin maka mereka akan mengetahui dengan secara pasti tanpa ada keraguan-raguan annaha sesungguhnya dunia mustautinul bu'si waddurri maka tempat bereng sesuatu seterjadi si tak nyenengaki fala budda lil insan madama fiha min mulazamati sabr maka bagi manusia selama hidup di atas dunia maka kita harus bersabar sabar ngelakuin taat ke Gusti Allah sabar nyauin maksiat dari Gusti Allah sabar menghadapi musibah seterjadi tuntut untuk sabar kulit sampean mangkan gila ayat wa basyiris sabirin innallaha ma'as sabirin Masya Allah engkau omong gempang nih kan engkau ngocak gempang engki mulai tepak itu tahu ngih mulai tepak mau tak medeng kan akhirnya dalam hati ini keiman ini mulai genjung Pak dorma iman para sahabat kira-kira
Nyaran pagi iyakat, siang bede panggilan jihad, berangkat Pak. Berangkat sebinek tepak ring binek si solihah baca. Berangkat kak. Engkau terus nyaran biba ning swarga kak. Di nama siapa saya dina sekejap pesan engkau bikake. Setia ngaji teh beki. Bola nyaran dia ngaji. Jom melo ngaji tak tobuk kake. Engkau kebae nampah iku. Tepak si bengkes, buntuk kelampin terakhir aja. Kesuwen. Cetak amak si ya tengah cetek beki. Antara majelis, antara adikir, antara salawat, antara manakib, antara tahlil, tak beki. Tikal jak tokol Pak, pebeli baiklah. Sabak ke negara nocol. Lesong ini ngaki. Pacat iman para sahabat pun dah mentok pun 100% pun. Sobung dunya ebeki nyabeh ebeki keluarga etina aki hijrah atau rok kanjeng Nabi ngeba apa ada sih ngeba apa cuma cekak kelampi etina aki dunya sebenarnya kota Mekah. Masya Allah dari kuat iman para sahabat ki kulit sambian kita mungkin kada jerialah enten paling tidak tore adepi dunya ini saya biasa. Jan saya tak pati tepak saya biasa saking biasa nah, sampai tak tepak saya biasa baiklah tahu saya biasa saking biasa nah, sampai biasa deh ya nyaman menang ini kah kamu udah terlalu ndak sebenarnya terlalu lah ngalai ada boleh sekomel kini kodok sebinek deh kia aduh ada sengetan ya ada sengetan gila biasa baiklah tak biasa deh jangan gila saya biasa tinggal apa tak nyokor obu ya napa nyaman taring cereng tak waduh gelete ala kepole mau nyongok dari pecereng aduh ada lah aduh tak lagi boleh lagi lepai late kente rapet si nomor telu wasyaqatu orang se renyare kelampi care kelampi care king areng si agas sabonan memperingati Sayyidina Husain ya saya tak susah sanggup tak susah merengaki jeritan Sayyidina Husain Pak. Cuk serane ketok Sayyidina Husain. Iki bal-balan Sayyidina Husain. Serane Sayyidina Husain. As-Sajjad al-Bakka. Jejel. Putrana Sayyidina Ali. Kombo ya Gusti Kanjeng. Ketok lek era. Iki bal-balan sera sucena. Sera tak susah. Tapi pun alamat qadarullah. Nika pun saya takdir bi Gusti Allah. Umuman Sayyidina Husain diberi pilihan mati saya biasa tak kira ndak ilmu Malaysia kada jeri ya Pak coba teh gitu aja tuh saya tak susah Sayyidina Hasan racun Sayyidina Ali tusuk Sayyidina Umar coco ada saya mati saya biasa makan cewek gawok kering tak mati coco aja betung tak apa-apa Sayyidina Abu Bakar nih kayak cocok manti. Tekeneng ke toko kon lho gawo sampean. Oh mak beli ya tekeneng ke toko. Masih kuku bima tekeneng ke toko. Wak lancang kon kuku bima ro. Oh ning kuku bima pian. Roso. Celanik deler cap kuku bima. Mun sewatu masalah kuku macan. Mula tahu tak bisa. Aja mau apa sampean? Lu kuku bima bi kuku macan jo mau lano lenom kape. Udah pada pun lu tak ngerok kake. Ngede apa meda puji. Demak baik kau jangan puji. Aja mau kau. Aja mau dah ria. Kayak jualan jamu. Da sultan ria mari jualan jamu ke kiri ya mari jualan jamu nah apa maji kok sa gereng pak
minta sagreng dapat ada compon maji utak ngeten nyaba supluk ke lecan aja mau jalan mesin tua beri kuku bima rosso pahe campuri kobra ya ada lelo aduh lah ikan TV masa dengerin bini bagus deh tak apa-apa cuma siapa terparep lah ya perjuangan hidup nih kemaji jangan kayak taruh beda pandangan hidup kan memandanglah hidup beda pegangan hidup kita gini pegang mau tak pegang dalam hidup le perjuangan aduh perjuangan kita terus hidup butuh perjuangan ya berjuang kita hidup baik la ilaha illallah iri kira pak ila berubah dak rem abu mohon bilang macam-macam ke maji masih laki masuk ke maji cak mau somo benih 220 gini kan mungkin ngodan mau benih kan olah binian melol masih laki kan mulai tak nama boleh cereng kancana ki beda kancana lora aja gua iya masih lora majer kiai cantikin malah gratis kebala cak pinter loraan ya kutina masih loraan ya Allah tuh nak kene ke gula lambat nih ya Allah ami masyhud nih kan kereng ami stres santre bagian maji busro lambok nih kita penter keng beng tambeng pak mulai di pengajian ngocak ada almarhum Supiani aja kana pondok nih engki wak bude dojeli goro yamba biami lenok kelonokan entar ke jeding lemandi baru jeding betoju di rumah kok nyari banci kakek santre ko tak bengal se ngaling engki ya iko lu nyari banci tak aja cek terun ya iko aja bab cek terun ada abi masuk burung tak tokol biami oh iyalah mon terus arai kok ya Allah aduh amin nih kisah cerita gula enggak gula seno kula burung kembung jangan tak kuat padahal kereng sarami mon nokol tak okoran pak nemu rajeng mon kadung nokol tepak nih ke tak kuat amin nih tak kuat seno kula alasan nih kecek tepaan menyari banci tero ya iya lah ya Allah rengki ngod udah masuk kapi karo lo bengek kupingnya sih lopot Masya Allah tempolan beri prei tak ngaji tadi kerong dek manjireng kok ya Allah la ilaha illallah pada masih gule lerang rangki aja nonton pun aja perek netok setia deh lecan sapar lagi mereka oleh jenggu netok orang laki oleh megagan malo lenten nongkuan kula nyanyi ngocak kereng bine idza tasa'al amru dhaqa wa idza dhaqal amru ittasa'a wa idza tasa'al amru dhaqa wong lanang iku wis oleh gaya itu jan kula dalil kereng bine beda kok eden bolan idza dhaqal amru ittasa'a wa idza tasa'al amru doko barang iku lek diluasno sempit lek disempitno luas lek tambah kon cekeli kon tambah larui iku tambah sakarepan tambah bebas wong lanang iku lek gaya itu bebasno pisan utawa bingung tibi apa iku dibebasno ya paketat nyanyi kemaling kan tak masuk tang dalil je la ilaha illallah la ilaha illallah pabebas apa boleh ya tambah tak le mole gua Masya Allah iya mon sangkun king oleh gagan malo la ocol sekali tak lator keletoran mon tak neku ke tembok kejeukeun deki la terantanan gini kok ngi terus aki ben tak poteo nyeten maren
Estetika biasa bila Pak. Iki ngedepi Pak apa nih? Ya lemoreng, ya lebih biasa, cacat orang, ini dah remas. Ada yang nyongok YouTube, dengan aku senang ngapain? Banyak, apa boleh TikTok deh, yang kau tadi TikTok, cermet ke TikTok jengkok. Kita rone kita sandi lako. Bobo orang aku TikTok kapan jenengan bari ki beda si AWA. Eman kiai kok. Banyak cuan, kok tak ngerti cuan siapa kok. Tikel bon, kula male tak ningale kenapa tak oneng ka komentar neka. Dejai, masih aku mina apa esokna ajilait dejai ya. Karo kula tadi TikTok tak teruan dia dejai. Lah bacaan. Pokon lah amonnya boy. Engki lesoh ngedengaki bentan orang. Ini saya biasa boy. Madhukan nas la yudkhilakal jannah wa dhammukan nas layukhrijakan nar. Ala mana orang yang tak melebu ke surga, cacat na orang yang tak keluar dari neraka. Lidzalik la takun abdan li fammin nas. Maka iki cak tetika bulan na colon orang, mun tak yalem tak ngasih yo. Mun tak poci tak monya. Enten la takun abdan li fammin nas. Cak tetika bulan na lesana manusia. Eki tadi biasa bae bon. Ki mulai soki tapi aroma masa biasa. Yonceng sahabat budi ya biasa, sahabat yada ya biasa. Kada baca apa numpak pickup, padahal motor banyak tapi numpak pickup. Umpama tepak tandi ongku pas jatuh diandin karo pickup, ya lebih biasa, baca lebih biasa aja. Untuk panjo tak muka kaca sekali. Ngebel tak ngebel kaca tak muka sekali kater. Ada apa nah orang ngocak karo cekak mata netok je iku neko cak orang dadi telok nikah orang se Kanjeng Nabi berlepas diri artinya berhak orang nikah oleh siksaan ben tak berhak oleh mana pertolongan bariun napa angkat tangan Kanjeng Nabi nikah pertama al-haliqah as-saliqah yakni as-saihah napa raf'us saut saya ngangkat suara ketika musibah wal haliqah mencabut rambut atau mencukur rambut gundul cabut rambut ini kan karena tak terima wasyaqah orang saya napa dia membeda kelampi wek nyuek kelampi rambing napa ikatlah ingat rambing saya wek suek senika lenika telo orang larang di agama. Masya Allah, termoga tadi ilmu manfaat ya. Senang ngak nikah nih kala, mater moga senang sampai ke swarga kuaku. Amin Allahumma amin. Mater moga keluarga mater pada sehat kapi. Keluarga sampun nikah umur mater moga pada soporatu sana. Eka terima setuju amal saya. Amin Allahumma amin. Babul qiyam lil janazah. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin. آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون غافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا
قرابات لنا في ديننا مع للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا منون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من اللهم صل وسلم عليه بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل من شرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. فاتح حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ثم إلى أرواح آل بيت الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الخلفاء الراشدين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء المفسرين المحدثين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا المهاجر الله أحمد بن عيسى وبن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خالي عقاسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا لي بعلوي فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وكي عاقل بن سالم مقدر رباني سنة شيخ عبد القادر الجيلاني وسنة شاذلي والمؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري الإمام القسطلاني وأصوله منظورين قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله بارس قطب البير الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي طاهر ثم إلى المقدم ثاني عبد الرحمن السقا أولاد ورمضان وإخوانه ثم إلى المقدم ثم إلى روحي قطب الشط والبلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زين الهبشي قطب الملي الحبيب علي الهبشي وأصوله مغفورين ثم إلى روح المقدم ثاني عبد الرحمن السقا أولاده مرمضان وإخوانه حبيب عبد القادر محمد جدا الحبيب العلامة محمد بن علوي بن عباس الملك وكعباس الملك وحبيب علي كبير وحبيب محمد بن طلال الحداد والحبيب أبو بكر قرسي والحبيب شعبة البوتي والحبيب عبد الله الحداد بانير والحبيب جعفر بن شيخان السقا والحبيب علوي بن سقا والسقا والحبيب هادي بن شبكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن حسين سقا صاحب الحول الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقيه وأصولهما فرم الحبيب الصالح حمد تنقل الحبيب هادي الحامد والحبيب هادي بن عبد الله الهدار ومحمد الهدار وأصول وفره ثم إلى روحيكه هجي جاسم نور سليم وزوجته وكي هاشم رافي وزوجته وأصولهما وفرعهما ثم إلى روحيك هجي عبد الله مسلم وزوجته معروف عرفي وأصول منفورم ثم إلى رسول هذا المقام الجاد عبد الله وزوجته الجاد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة واسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وعافية وأن الله سبحانه وتعالى يوسع من الحلال أرزاقنا ويحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويكفي شر الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ويطيل أعمارنا في طاعته ومحبته ورضاه ويمن علينا بكمال حسن سابقة وحسن خاتم عند الموت وحسن عاقبة وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم محبة الصالحين واكتبنا في ديوانهم وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا وأولادنا من أهل العلم وأهل الخير والاستقامة وتجعلنا ومن شر والضير وأهل الندامة وعلى من أسلفنا صالح مثل هذه الجلسة نوينا وعلى ما طلبوا طلبنا وعلى ما قصدوا قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سر الفاتحة.